Mombis TV na hamare tujitagwo Mombi wa Shira na muthenya wa muthe tukiri na mugeni uri haha agikoretwo agitrend muno mwena uria wa TikTok na twakiuga tutuike akumwetha umuthe nigetha tutuike agukiaraniria nake na reke akiji introduce uhorako Timuru njagirite fi ugo maritwa maku haria mothe magifani mwiroreri uri hari uri wi thiini wa bururi kana nja bururi ni ndakugeithia ni njitagwo Kimani Mwangi kana Snow White kana maritwa magibatitagwo Ian Kimani Mwangi. Ian Kimani Mwangi ni uikoretwo ugitrend muno haria mwena wa TikTok na tukwenda kumenya ni hihi ni atia wikaga nigetha mwiroreri agituke wa gukimenya muno tondu he mundu utakoi. Ni nguaga na ngari cia matatu na ni wira uria uikaine ta wa conductor kana makanga. Yes. Na Ian wanjirie wira uyu ri? Ndambirie wira uyu 2021 ugithi February, almost February. Na it's almost 2 years. It's almost 2 years. Na nitugite nitukuonaga muno ugika challenge TikTok wena uniform na ti andu aingi muno ukiwe magendaga gukioneka ati mari conductor kana mundu ndirenda gukionania ena uniform niki we ugiko ku inspire ginya ukoigwa ndukwenda kuhitha uniform kana wira uria rutaga. Ni reke njuge ni kwenda wira wakwa na kuruta wira wakwa na passion na kuruta wira wakwa ndirutire tondu hati handu hangi ndiragithukumira no haha koguo hari uri no muhako harute wina kio passion yaina wonanie ni wendete wira ucio niguo Ngai na kio kia kurathimire uri o hau. Na hihi ni wira uria wagithurire warikia cukuru no athire college kana? Ndarikia cukuru ndiahotire guthi college no ngoragwo na matanya ma gucoka cukuru tondu ndendaga gwika journalism. Wendaga gwika journalism? Yes. Ukiuga koguo warikirie form 4 ukianjia wira uyu immediately? Ndarikia form 4 ni ndahaculire na ndutite mjengo ni njikarite gicagi na ngari marimi uguo riu ngicoka ngiumira tauni ngiambi kwi itunguru twendagia cia mayanko ngithii uguo ngiona wira kwa NMS uyu wa John Buddy ngiruta ta mieri iganona yari kariria wira ucio wagithirie niguo ndagicokire ndaingirie wira-ini wa matatu. Na no wakinyire ati ni ugukua ni ukumenya bara? Wira uyu ri ndaingiririo ni best yakwa na ni uri steps ya kuingira riu ndaingira he step ira ndaifuate niguo nginya hangiri. Steps chihana ati uguo gwi kuhura seti kwi booster na riu makanga. Koguo wanahura seti? Ndanahura seti haria riu andu aria maikaraga ngari ni ngari ikaihura. Ndimonaga ugikiuma seti ni riu ugiuka? Ndauma seti ngithii booster ngicoka ngioya ngari. Ugicoka ukioya ngari uria wakuheaga wira wa guikara seti nowe wa ngari wonirie atia? Wira wa kuhura seti ni muritu ni kaba wina ngari. Andu a guikara ngari ni kaihura ri kaba wina ngari. Na nitugikuonaga muno ni ukiendete kuina na ni winaga muno haria TikTok na turagituika agukiona ginya Tony Young ni aragituikira wa gucomment no before how ri wira uyu wa conductor tukionaga ni uri challenges, a lot of challenges. Na uhotete ata kuruta ihinda riu riothe tondu tukionaga a lot of conductors ni ukonaga ni ukuhitania na customers. No ku understand lugha ya muthiu na understand lugha ya customer na you understand the language, yani language ya customer wa mwere wa ni muhota guikarania ta riu mundu ekwariria uruga kira we ungikira no amenya yonaga niwe wa kuhitiria but if umerudisha na ya kurudishie it brings a conflict. Riu ni hota guikara na thiu na ni ndi mundu mwikeneri ni njaragia na thii na muthia kingira Ngai ni akwe muke nona no gutikiaga garia tuhitanagia ni uri wekora hihi thina ringi ni mukihitanite na customer hihi igaikorwo iri njuru? Ni tuhitanagia na customer na tirimwe na timeri ni mara mingi tu sana ona muthi tuhitanite no mwe eri
Kwanza customer reverse reverse mbeca ugakora mundu agutumira mbia atuma na M-Pesa acoka reverse ugakora mundu atuma mbia agacoka aka reverse kwanza ule reverse ile ona message haha reverse ile 300 ona riu 300 mundu tocio akuri reverse ile 300 ni mbia nyingi riu nikio mukora ni mwahingisa na mundu wathi kumurugami mukambi haro na mundu ucio ungimunyita riu ningi munyita mama mariaga ngimhatiaragio ndungi na riu ri ne wira na ukihotaga atia gwika TikTok na wira wa conductor ni uko very busy tani riu ni ndigago yani uko na conductor utiri time ya rest uguo uhotaga atia gwika TikTok na wira waku uhamenya riu sasa the kindu kiria andu matoi TikTok ndioyaga mathaa maingi TikTok yoyaga seconds igioya video ya second nyingi ni 60 seconds so 1 minute kama ile umete ha kugira muthi no ngoro ndeka challenge imwe na usually tell everybody kana ona my workmates ni moy magiona nyitete thimu uguo kwi aria moraga matikanjoe na he mundu ukwiraga ukanguo yange yeah na wajirie gwika TikTok ri waendire kiria gwika TikTok atia ndabirie gwika TikTok last year no stionekanire I think no ria ndaigerie na uniform industry niliona imepeak with a high level na he karibu by the way dekire last year December ngoinaita kwehitha mundu wothe ajigwe mundu uria ndanahitiria ndahoya ndekere na mundu wanahitiria ne ndamurekera kaniko gatumire menyekane niko gagitumire ati andu ugi trend haria tondu ndaumite ngari-ini by the way ndakainite ndina mbeca uguo na ni venye nili upload within a minute it was 2k likes na ne yathire muno I think iko 37k likes na riu no wende hihi gucenjia wira wa conductor yes no nyende gucenjia wira uyu kungihotekekana ona kungihotekana ihenya uria kahoteka no by the way to gutire wira ungi thaa ici tungiruta ri thaa ici no nyambe nyitirire ha no ungioneka ungi ni wacenjia na no advice mundu hihi utakiri na wira arute wira wa conductor wira uyu wira uyu nda mundu roho juu ndingikuhenia wira uyu nda mundu roho juu oiko wira ho chini ndungiruta wira uyu yani oiko mundu agukua ngoro ndungiruta wira uyu to ni ukuanaga ona ni wona haha ngari igicetukwo ire ngwikiraga ugekira ngari igacetukwo ni athi hakuhi yothe ona riu oiko mundu amarakara ndungiruta wira uyu na riu ri ni turagitwikire akuona Tony Young ni aragitwikire wa comment ka video-ini kange wagikite na hihi ni mukiaranirie nake kana ndwaranirie na Tony na no turazidi kwaraniria nake na mibango ya ikinyania no mukamenya kaguo no wende kuina kuina nie no nyine ni na kuri andu makiuragia haria kana you are taken ama I'm taken but taken for granted kaguo in short I'm single and searching single and searching I'm single kaguo guti you are not in a relationship na haria ha kurudia TV nitwa kuonire ukiuga ni wagitwikire wa gukiuga ati ni wakire na girlfriend karugano kari hauwe karugano keho karitu ta mwandiko wa kihindi na ni horo ama ni horo ama it was nothing scripted tondu ni andu ingi mahure by the they were kwi andu my friends aria matajwe muno kwa andu mahurire makijuria atiriri urihirwo bia cigana kuga karugano and I was like jusiko nimeshika moja ndio alimniambia was it scripted nikamwambia no it was a real life story yeah so it ni story ya ukweli it's something that happened dogitu utirigi hanini ogada ko huterio ha mwire tu no ni mwa ginyo muthi nduru wa mukinyira kana hizo chapter zake nilifungaga the day tuliachana kwa tamu date ndaki mode tena ruwendo wake ndwagithirire the love fade he mundu mugigai nake nyumba gwikengero nayo make so inabidi tu unaiachilia tu inaenda ni watumire ruge uguikara single reke nyambia njikare uguo nginya riria ngahiro na
turagitwikire agukiona ati ni urakiheirwo deal ya kati niwe no wikirite ya kwendia thimu hihi no wire mwiroreri haria there's one of my friend aliniona TikTok akaniambia hivyo akanendorse their mobile Linetel and I was like yes so ndirathire kwa Airtel and tuliongea na wao and soon you will see the outcomes. Koguo gutiri kurarika sagatirikite na guku kwa Movies TV tugagikwendithiria utuike wa gukiona endorsement nyingi na tugacoka haha twire mwiro